Evo nas danas, idemo na brzi voz Soko, Beograd, Novi Sad i nazad. Upravo su se parkirali ovdje na željezničkoj stanici Novi Beograd, pošto tamo na Prokopu ne znamo ni da li ima parkinga ni kakve su mogućnosti za parkiranje. Evo nas na beogradskoj stanici Novi Beograd. Znači, došli smo ovdje i čekamo voz Soko koji polazi iz Beograd centra, sa centralne željezničke stanice, nepopularno nazvano Prokop. Čekamo ovdje na ovoj stanici Novi Beograd, to je inače druga stanica kad se krene iz Beograda, a pretposljednja iz Novog Sada, zato što tamo na Prokopu ne znaju je li ima parking, nema parking i tako dalje, a ovdje je lijepo uređen parking dole ispod kolosijeka, tako da se može pristupiti autom i parkirati. Očekujemo dolazak voza u 11:05, pa nastavljamo za Novi Sad. Inače, centralna beogradska stanica je pa i centralna stanica čitavog željezničkog čvora beogradskog treba da bude stanica Prokop, koja nažalost i do dan danas nije završena. Ta stanica ima dug istorijat i pravi se skoro 50 godina. 1970. godine je usvojen znači plan za izgradnju beogradskog željezničkog čvora. 1974. godine je usvojen projekat, znači Prokop, i donesena odluka da se ide u izgradnju. 1977. godine je donesena odluka da se pokrene izgradnja i planirano je bilo da se završi za 1,5 godina. Tačnije je trebalo da se stanica Prokop otvori na praznik rada 1. maj 1979. godine. Danas je 28. jun 2022. godine, znači 43 godine poslije, stanica Prokop još nije gotova. Ona je osposobljena za prijem sada vozova i to samo dole da kažem, ispod ploče, dok čitav taj kompleks koji treba da bude gotov ni dan danas nije završen. Nadamo se jednog dana da će i to biti gotovo, pa da će onda Prokop da proradi u svom punom obimu. Normalno, više je razloga i faktora zašto Prokop nije završen. Tada tih krajem 70-ih bila je kriza u zemlji, u Jugoslaviji, pa onda 80-te pogotovo kriza, onda su došle 90-te ratna dešavanja i tako dalje. Tako da, eto, to se sve razvuklo i u nedogled i preko i mimo svih rokova. Očekujemo brzi voz pa da vidimo kako je stanje. Što se tiče same ovdje željezničke stanice Novi Beograd, ona izgleda stvarno lijepo. Dole od šaltera za kupovinu karata, zatim automatskih mašina za kupovinu karata koje rade bez problema. Recimo, ako pogledamo neke svjetske te mašine, vi kad odete predavnu mašinu, često čovjek i zagubi, ne zna koju kartu uzeti, šta uzeti, kako se plaća. Ovdje je to prilično sve jednostavno i dosta brzo. Sama stanica je lijepo uređena, ima i besplatan Wi-Fi, sve je lijepo označeno. Sada nadamo se samo da će tako to sve i ostati i u budućnosti. iz Beograd centra za Novi Sad dolazi na 3. kolosek.
samo može se reći da brzina se ne osjeća, samo se osjeća pritisak u ušima, otprilike kao što rekao, kao u avionu. Voz kojim se vozimo ima službenu oznaku KIS 2000. To je novi voz u Stadlerovoj grupi Intercity vozova, znači međugradskih vozova. I ovaj voz može da dostigne brzinu od 200 km/h. I pokazat ćemo u jednom momentu voz stvarno ide 200 km/h. Inače, prvi voz koji su on proizvodili, ovaj Intercity, je bio KIS 1600 i on je vozio, ima maksimalnu brzinu od 160 km/h. Tako da, što se tiče Švajcaraca, i oni stalno unapređuju te svoje proizvode, tako da i ovo faktički najmoderniji voz u njihovoj grupi ovih Intercity vozova trenutno. I ovo je model Intercity, znači predviđen za vožnju između gradova, može da primi do 1000 putnika, u zavisnosti od konfiguracije, koliko je dodato kola, vagona i tako dalje. Ovo je Intercity Double Decker. Double Decker, to znači da je to voz na sprat. Znači to je voz na sprat, ima donji dek, gornji dek. Jedna od karakteristika ovog voza su široka vrata za brzi ulazak i izlazak putnika. I inače voz je predviđen da saobraćajne relacije sada Beograd-Novi Sad, u budućnosti Beograd-Subotica, a na kraju Beograd-Budimpešta. Pa nadamo se da ćemo se provozati do Budimpešte u najskorijoj budućnosti. Nije provozati, nego provesti. Evo, kao što je ovaj znak pokazuje, u vozu može da se dobije posluženje, u smislu topli napitak, čaj, kafa, ne znam da li ima još toga drugo. Svakako ima Wi-Fi, stolove za sjedenje ako neko želi nešto da radi, 220 V priključak da se može priključiti kompjuter, laptop ili neki uređaj koji je već potreban. Voz Soko je znači modern evropski voz i on odgovara svim evropskim standardima, tako da je sasvim adekvatan za vožnju po evropskim prugama i po svim željeznicama Srbije u smislu sigurnosnih, tehničkih i drugih standarda. Za nas koji smo se nekada vozili jugoslovenskim željeznicama, u međugradskim vozovima, u vagonima sa drvenim sjedištima, voz Soko je otprilike nešto najsličnije Svemirskom Brodu. Nadamo se da će na ovim našim područjima jednog dana svi vozovi biti poput ovog voza Soko. Evo nas, stigli smo iz Novog Sada za 32 minute, a ovdje izlazi smo. Voz 549 iz Novog Sada za Beograd centar dolazi na 4. kolosek. Ovaj ode, a novi dolazi. Voz 549 iz Novog Sada za Beograd centar dolazi na 4. kolosek.